Ngokwakhiwa Ncube okasani kakhwabi kansokwa ngimchairman wekliniki eSomnene center khona lapha SBC. Ngakho abantu sesibhidika sesiplastela ikliniki esisiqalisele singabantu abakhona apha, abantu ababeqalisa ngokukhipha isamende, ikhithi ngalinye isamende lezina ezi-300 ikhithi ngalinye emaplazini angu-86, so amakhithi aka-100 and something. So ngendlela yakhona ikliniki lesesingayo siyayifuna ngeyethu eSomnene, kuthiwa iSomnene project esizenzelwe ngabantu. So akhona lapha silokhansili wethu onguye esakhuluma layo ukuthi esidadisela abantu beplanti basebenza kusiba yilokhu indlela. So sicela ukuthi izinto zakhona zonke zihambe ngendlela, zisincedise bakithi wonke umuntu eSomnene, lokhu umuntu ophakathi kwelizwe leli ancedise bona ukuthi kusenze njani, ngoba asilayini ikliniki eduzane, amakliniki alapha enye ikonkunzi khatshana le, enye iseSomnene eSolusi khatshana le, enye kuNatani. So lapha sisenkangala vele saziqalisela ikliniki yethu. So sicela uncedo kakhulu ebantwini. So ikliniki lahlala njengezakhamizi sayakha sizakhamizi, akula muntu obhadalwayo la, wonke umuntu usebenzayo. Akula muntu obhadalwayo, umuntu uyazisebenzela lapho, sebenza ngokuthanda kwakhe ukuthi ukuncedisa isigaba sakini. Benisiya ngaphi kuqala lingabe lekliniki? Besiya konkunzi, siye eSolusi, siye abanye beye kuNatani. So kukhatshana okunye 15 kilometers siya khatshana, manje 20 kilometers siya khatshana. Sesibona ukuthi kungcono sihle sizenzele into esiyifunayo. Lama-builders alapha ngabantu abaceliweyo, abantwana bakhona apha eSomnene abazimiseleyo ukuthi ikliniki le iye phambili. Seze sicela-ke labangaphandle, abafowethu abangaphandle kwelizwe ukuthi basincedise. Ngakho basincedisile sibili, ngoba elikubonayo lapha okunye kwakhona siqalise ngabo, izivalo sezifakiwe yibo, kuplastela khonokho yibo, ngabantu abaplastelayo bona abayibo esibafunayo. Into sesikhala ngayo ngamanzi leyo angekhoyo kathesi.